Da bismo postali dio Europske unije, jedan od ključnih zadataka je razvoj transparentne, profesionalne i prema građanima orijentisane javne uprave. Europska unija kontinuirano pomaže Bosni i Hercegovini kako bi uspješno provela ovaj zadatak. Težimo efikasnoj upravi koja je moguća samo ukoliko imamo stručne, motivirane i predane državne službenike. Cilj je da unaprijedimo njihovo znanje, vještine i radnu etiku kako bismo dobili upravu koja će svoj posao obavljati profesionalno, brzo i transparentno. Jer iza svega stoje ljudi. Efikasnost javnih institucija, uključujući pitanja u vezi sa profesionalizmom i upravljanjem ljudskim resursima zasnovanim na zaslugama, predstavljaju izazove na putu BiH ka Europskoj uniji. Znanje zaposlenih je ključna pretpostavka daljeg razvoja javnih usluga. Kontinuirana obuka zaposlenih u javnom sektoru omogućava svakom građaninu da bude siguran da će dobiti profesionalnu i adekvatnu uslugu u skladu s najboljim europskim praksama i standardima. Kontinuirani profesionalni razvoj državnih službenika, zasnovan na principima zasluga i efikasnosti, pozitivno će uticati i na građane i na privredu, jer direktno doprinose boljem i efikasnijem pružanju usluga. Javna uprava nije aparat. Iza svega stoje ljudi.